त्यसमा उम्बाउने छ भने पठाऊ हजार यो सबै धान काट्न हुन्छ नि कुनै राइस पनि खान्छ त मेन त आफू चाहिँ खान्छ गाडी खास इस्कुस थिएन यो कुरा भन्न सक्छु 50 रुपैयाँ किलो हो च्यानल थ्याङ्क यू इस्कुस प्लिज थ्याङ्क यू त च्यानल बुढा गर्नु है कसरी दिन्छ च्यानल त इस्कुस कसरी किमा आमा मलाई बेसी लगाइदिएछ त ला है ओके हेलो होइन भन्नुपर्छ त योहरू है कि नभन्नु केही नभन्नु ल किसिम भन्छ अहिले फेरि म्युजिक हाल्नै पऱ्यो ए मलाई नपर्ने दिदी यो हँसाइलाउनु नि भरे ओ वाह मलाई चाहिँ पुरै पिरो खानु मन लाग्छ यो कुन 2x यसरी देखेन यसरी यो चाहिँ रामिन देखेन है सो गाइस चाहिँ आम्मा यहाँ हेर्नु त पहिला रामिन खाएको हातले खाइदिउँ है सबै अन्त यो चाहिँ रामिन अन्त हो यहाँ देखौँ न है सुन्यो यो चाहिँ उयो हो म देखाउँदिन खाने अब यहाँ आलुको मोमो गोलीको छिटो मोमो हो के गर्नु अघि त खाइसक्यो यहाँ त अचार यस खुवाउन यहाँ खान एकछिन यसो गरी त्यसरी अचार होइन अचार खायो नयाँ यसरी अचार लाउनुपर्छ एकछिन तिमीमा चाहिँ हतार यहाँ देखौँ न सबै अन्त यो चाहिँ हाम्रो म्याङ्गो यो चाहिँ म्याङ्गो छ हाम्रो म्याङ्गो हो अन्त यो चाहिँ मोमो लु चियर्स मोमो देवी देउता खाऊ न अन्त यो कोपीको मोमो मिठो मिठो दामी खाइसकेर मात्रै हाल्नुपर्छ एउटा के हो आँटो अलिकति तान्नु भयो के गर्नु नगरौँ यो चाहिँ गरौँ हुन्छ यो चाहिँ यसको के कोपी यो यस्तो कोपीको है यस्तो कोपी हामीले नुनै हाल्नु बिर्स्यौ सुपमा दामी भएछ है ठिक्कै सेलेर केजीहरू मिलेर तपाईँको पर्खेको खानु मनपर्छ टिप्नु र यसरी हो नि त मोमो चाहिँ बल्ल इच्छा मऱ्यो है अब चाहिँ ओइ हातले पर्केर चम्चीले पड्काउनु पर्यो मान्छेहरू यसरी खान्छ नि खाए लास भन्नु नि खाए लास हामी चाहिँ बोल्दै गरेकोमा हाल्नु न मजा आउँछ नि हामी चाहिँ नि हो मुकबाङहरू गरेको पुरा देख्छौँ नि त हो अन्त हामी पनि गरौँ न कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ आज चाहिँ गरेको कि तर खानु सक्छ कि सक्दैन यत्रो बेसी छ है हातले खाएको म हात लाउँदिनँ ल मैले डल्छ होला बेसी पारिरहेको त हौ आधीमा पुग्दैन नि
कस्तो छ हाम्रो यो छैन पोल्यो त। कि मलाई सो गुल्ला ला मेरो यो पनि पुग्यो त्यसले न मेरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उयो एपी डल्लै घोप्टेछ यहाँ तर मलाई मन पर्छ गुलियो मोमो अन्त के भएछ मेरो चाहिँ यस्तो भएछ भनेर ला यो अचार है तिनीहरू पनि अचार गुल्ला हुन्छ सही ल मेरो मोमोमा चाहिँ नि पुरा एपी भयो यो घोप्टेछ यो हो कम्ती हाल्यो त्यसले खाने सब्जी नाच्छ मलाई चाहिँ त्यति पिरो हुँदैन है टिस्यु चाहिँ चाहियो हामीलाई तल बेसी पिरो भयो होला हौ त्यही छ बेसी हाल्यो डल्लै त हालेन पहिला हामीले डल्लै खान्थ्यौँ म डल्लै हालेको डल्लै हालेको रातै देखेन त अन्त त्यसमा पनि पस्छ यो खानु तर अहिले गरेको राम्रो राति त उयोहरू आउँछ होला है उत्तलीहरू है यसरी खान्छ है त यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ उयो रामिन मोमो ठिकै भएछ सिल्भर है मजा मिठो मिठो भएछ है मोमो त्यो उयो हुन्छ कस्तो चिन्नु साह्रो पऱ्यो त्यो त्यो भन्दा मोमो सक्यो रोजीको डल्लै छैन नि त्यो झर्न आँटिरहेको होइन ठिकै हो मुखबाङहरू चाहिँ बोरी लगाएर खान्छ यहाँ छ अझै याद छ भनेको मेरो लुगा चाहिँ नल्दैले पिस मेरो लुगामा चाहिँ नल्दैले अचार चाहिँ यसो खानुपर्छ नि सुपर चाहिँ हाम्रो है धनियाँ गाजर होस् so sebenarnya sama ramen itu mau ngomong oke itu video saya itu itu sudah saya video saya mana ada mau foto berapa nih mas Roy itu bisa lagi ini nanti mau juga ramen itu mau nulis baru mau nulis baru video macam aku kopi buat alhamdulillah pakai saya kasih ada minum tadi mah boleh ada saya kasih sana lo tidak ingat mah aman mah Mali kita tahu biru kan? Kita biru kan? Mau ada dalam mana? Ada dalam mana? Biru kan? Kita cari terus. Kalau tak ada bang lain, jangan pasti kan lain. Ada sopnya tak? Itu dah sama sekali. Itu dah sama sekali nak aku. Aku tak. Okey. Mau yang sama sekali. Saya bisa satu macam apa? Oh, pasti boleh orang berpihak ya. Ada ada semua. Mari kita masuk. Mau tak masuk? Kita tidak tahu betul. Ya lah. Berapa kali sudah? Sudah. Lanjut. Oh, let's see.
Jadi nanti tarik dia. Kok orang tahu mukbang ya? Ini mukbang bersih kan? Orang nyala. Jadi itu kan dalam channel mau nih sebab. Ini ada yang ikut sini. Itu orang mau apa? Ya itu orang mau apa? Bisa ada hotel. Hotel tidak ada tinggal kan deh. Kasih lagi. Mau cakap apa? Jadi saya. Udah pernah bukan? Sudah bisa. Terus mau disuruh. Apa ini namanya apa? Ada gambar. Sudah sudah. Oh. Ini sudah. Itu. Banyak hal sama saya. Mau. Oh bisa tuh. Aja bisa lagi. Harus. Jadi, itu sudah kan jadi. Betul ada lagi. Mau aja sih. Kasih berapa ya? Ada. Kasih ini kan berapa? Soal mana ini? Apa sih? Mau sih ada sih harus mungkin sudah. Bos saya sadar sih. Nah, ini apa? Udah sudah. Ini tak salah. Mau ya kami tak boleh. Ini ada yang salah. Boleh tak? Kita cuma malam tadi. Jadi nanti kalau kita saya bisa. Itu kan ada. Ada yang boleh dia. Ada yang cara. Apa sih? Banyak sih. What is? Ini dia betul. Hai kami pada level ini. Kami sudah. Ada? Oh ini. Ada ông bảy tại. Ông bảy. Ai bị hả? Biết rồi. Ai nó mới làm rồi. Làm rồi. Thế, ông làm rồi. Ai nó mới làm rồi. Ai nhớ được. Đi đâu rồi? Làm cái đó cần. Có cái gì đó. Hiểu không? Nó là cái đấy rồi. Ada kan sampai ada momen hari sopir lah. Dia orang aja. Sopir lagi. Apa susah? Ajar. Cinta mesa. Gari gora santai selalu buat. Lah harus sopir. Washi. Enggak. Aku sopnya bukan sih pada sana sih. Ini udah sampai. Sopnya sana. Apa sih ini? Gimana? Sorry, ini. Apa ini? Mau yang santai ini. Ini mau apa sopnya? Apa yang santai ini? Apa sih suara mai? Mama terus ini. Dia memang kan dalam saya. Ini orang mana? Oh, di situ ada sana. Ada orang. Nó rút tiền lại thẻ số này đấy. Cái chứ tôi là chắc là thế đấy. Tôi là bỏ vào đúng rồi. Có cái này đây. Bây giờ chúng tiếp cũng bà tôi đây là bạn cũng là sẽ làm gì không? Là bà sẽ cái số cái nó lâu đấy thì nhà đi cái nào rồi cái vấn đề này không? Khả năng là cái thuốc bữa nay tiêu bỏ cái gì nữa. À bà sẽ bắt cái này. Please mà khả năng sao thì nó tìm lại. Mình cứ giả xong rồi là tahan ăn sup tahan chứ có thế nào tôi gì ấy xong thế này xếp một bằng còn nó chẳng thì आज एक दिन गरेको अगे अब के भयो एकै दिनमा वाक्क भयो त है उनीहरुले सोच्नु नि अब हाम्रो मोमो फेभरेट हाम्रो है रामेन त अब त्यो हामीले एड मात्रै गरेको त्यस्तो बेसी खान्छ है मोमो चाहिँ हाम्रो फेभरेट हो तर पनि मोमो वाक्कै भयो एकै दिनमा सुन्छन् भयो त तिम्रो सुन्छन् चाहिँ बस्नु
यसो त खाए सबै सबै यहाँ सुन्नु नि भिडियो अन गरेर नै सकेन उयो नगरेको हुनु है अब घुम्नु जान्छु उठ्यो त एकजना त वक गरौँ अब एकछिन वक गरौँ न हिँड्नु जाउँ त एकछिन वक गरेको पनि भिडियो गर्दै यस्तो भयो त म चाहिँ अब खानु सक्दैन यो चाहिँ म फ्याँक्छु जेसुको रामी खेती सक्दिनँ भने पनि हामी टिप टिप नभए होला खानु डिपको सुप चाहिँ खान्छु आजको लागि यति नै ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो लाइक है यस्तो है लाइक सब्सक्राइब एन्ड के भन्छ कमेन्ट